Videoon kun amaanaa rabbii jara ooraatti sheerii naa godhi jedhamnaan hin fidelaan. Dhugaa rabbicha maqaa rabbiitiin nu qabattee sheerii naa godhi malee naan jedhe. Okay. Ani immoo gowwaadha ka beektu kaa ishin jedheeni. Achumaan viidiyoo kana na ergite. Ati afaan Oromoo dubbattu rabbiin si qabeetiin jira viidiyootii tana sheer naa gootu malee na biratti biyyoo rabbitti amante. Ilma namaa amantee jaalattee itti dhalaa hunda gongora guddaadha. Garuu an isa huccuuti jira fixxa saanseetiin akkana na godhan seene. Garuu inni jaalaltiin ani isaaf qabu sanarraan tana daabbootii yalanna gabbaafte jechuudha. Takkaa dhalaa daabboon gabbaatillee gabbee ajaa'ibee. Takkaa jecha tokko jireeniin beeku na dhaqqabaa rabbiin isin qabeen jalaala dhaqqabaa yoo rabbi sodaatan qaamna nayya guutuu na gabbee jira feesbuuk irra na maxxansee jira. Yaa Oromoo na dhaqqabaa sababa maallaqaa qaamna nayya na gabbaa'uudhaatii mayyaafuu. Dooraa sottamsii fi kannaan jeen dooraa shantamnaa godhe jee kunoo qaamna nayya na gabbaasuu deemaa natti dirmadhaa. Mucaan kun doolaara 20 qofaa jettee intanii si jalaa gadi ba'uudhaafi oorotaa qaqqabaanii doolaara 20. Oorotaa doolaara 20 jechuun danuu miti birrii 2000 wayitii qaqqabaanii. Qaqqabaanii. Ni jamaale caalaa wanni kun gaariidha amma gaarii itti maa godhu jirta. Isaa dara siin doolaara 30 qabdi siin doolaara 20 tutti dabaltanii fi maa mucaan kana hambisachuu hin dandeessu. Mataa gadi qabdee deemti lamulaa mucaan kun isaa dara rabbii isaa dara gadi qabdee deemuu si wayyu mataasi. Doolaara 20 jettanii garaan jabaatinaasi. Doolaara 30 qabdi ni 50 gaafate. Namana dan qabbaa maal tani nuuf godhini. Hattoota balaadha. Laalan daabboo tanatti beeka duraan daabboo sii gabbeetanii adawwii atunta keessaa foo dawwiin tiktaakii kana jala guutuudha. Wallahi daabboo xiyyaa qulisi qeensa kiyyan argitan. Qeensa kiyya hattuu atunta jechuudha. Nutti pirankii hojjetamaa qoy. Nutti anatti moo akka kana sheerii naa godhe itti na kadhattee moo rabbii jedhi jettee na kadhattee anatti pirankii goota. Akkasii wanti keenya akkas ta'e. Oorotaa kan qaldiidha mucaa kana qaqqabaanii. Dhingaddas viidiyoo irratti gadhiisin ture isin garuu nagarree mucaa kana qaqqabaanii. Oromootii wayitii jedhura na faffaca'uu jira rabbi sodaadhaan dirmadhaa. Waan akkamiin anta kaakirati hin beeku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ay iyya walitti cufachuu dadhabee Allah fadhee sirna dirmadhaa bakka jirtanii waan goggogu. Wallahi dirqiin isin yoo roobe viidiyoota waan akka mabbaa yaada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Why bakka jirtanii na dirmadhaa. Ani yoo walitti cufachuu dadhabee. Why ammaati sagalee na goggoogde. Why haadhatii wayaatiiti akka uummataati. Why ammaati na dhabdee jiraachuu hin dandeessu wallahi. Oorotaa jireenya biyya ormaa beektu kaa isin waliif malee namni biraa kan isin qaqqabu hin jiru. Achitti jarri mucaa kana beektanu adaraa rabbicha adaraa rabbii viidiyoo kana yoo ilaalaa jiraattan itti dhiyaadhaatii waan isin taate gaafadha. Yoo dhukkubni kun illee itti jabaate gara biyyaatti deebitu. Dhugaa rabbiin isiniin jedha adaraa rabbii amaanaadha kun amaanaan keenya har'aa kana. Video tana share godhaati booliyye biraan nagaa daddeemte ishiin na dhiise kana maarre na dhiise maarrette amma lammattoonni isaa keessan baananii na amana haasawa kana osoo dhaabdee rashii wayya. Waan ati afaan itti wallaalte hiriyaan ta'e akka tattafachiifti ilaali garaa gubadhu daddeemtee bakka biraatii fi mana asriifaa seentee guwaatu haasottu argeetan sirratti waraabe. Maal naa ta'e tan fayyada jiruu namaa keessaa matana boota buda. Ay ustaazatti deebi'aan hin rakkoon qabu Oromoon tinya bar oggasuma miidhamte oggasuma fiiti. Kanaaf jenaan ustaazatti deebi'aan. Ustaaza wajjin jirti isheen ustaaza rakkoon qabu ol fuudhaa jiru. Warroonni as fuudhaa jiru. Bari iccitii namni kun iccitii nama baay'isa boonii ati iccitii qabadhu bannaasi uummanni kun iccitii nama baay'ee ta'u. Ammallee warras jala deemtanii natti yeroo warri jettan ani jaartii sheekati malee jaartii warra. Dhugaadha isin jaartii sheekati. Jarri achi keessatti koomantii barreessaa jirtan dhaaba. ናቸው
dhiisaanii bakka warri achi jalatti barreessaa turan dhiisaanii. Waan ispazakiyyaa natti dubbatina. Ayyaan qabdunis. Dubbadhaa malee maa haasaanis sadarkaa badee mucaa ati nyaatamteetta bakka awwaara. Amartiin qubarra jiru maal jedhama maaksii wayii jira miti gaafasii maal taate beekamtu jedhan. Gizee sana seeraan qabachuu dadhabdee amma wanti itti dhufteen dhiisa. Irraanfadhu. Ibsa uffanni ishiin uffattee jirtu kun uffata kiyyaallee gara kanarra uffata kiyya. Afaan hundanii naashi uummanni si faamii wallaahi uffata kiyya laatu. Eessatti uffata keeti? Wallaahi ani kan ijoolleen naa bitanii isa bira naa teechisan wallaa ani bar waan hedduun dubbadhu giddiin akkana dubbadhu maaliif na taasistu qoy. Intee lachin uffanni kiyya. Yaa uffanni ishiin uffatte wallaahi. Duuba ijoolleen si bitanii ishii bira si sheekha bira ustaad bira si kaan ati duuba wayii dheettee fudhattere ati itti boonte. Maali anaaf jiran bar inni abbaa isoo jiru itti yaani meebii walitti fufna jedheetnan immoo walitti fufnaa qofa osoo hin taane kun immoo maali bilbila san qofa osoo hin taane maalidha. Fireendumaa walitti qabdanii wanni isaa jala. Maal akkattan isin qoy jaarsa yeroo maaluma qabdanii. Jaarsa yeroo maaluma qabdanii. Waliitanii waliin barsii waliin jettanii poostiin goone bo'aa si kudhaafu bar aarsaa laafee miti. Aini si ke om jedhe dhageesseerta ana falaalee riyaat yaa haraam ana falaal jedhe malee si keera dhageesse gurra keetti dhageesse. Egaan booniyyee hiikee anaaf haraami riyaat yaa halaali jechuun maal jechuudha? Warra argeetiif ka hiriyaan isaa argeedhaan jedhee warra argeetiif halaal jechuudha. Bareechaa dhaggeeffadhaa sin bareechaa dhaggeeffadhaa. Hiikamtee jirtaar. Hiikamee. Dhugaa hiikamtee jirta sabbaree. Ati laabonii hin dabbara wallaahi lazim hin dabbara. Bas dhiisi bakka. Wayi uummati makana. Habibi inni juna dhiisin jenne ati maaltu rakkisee qoon. Noomiyyoon sun ni naafti amma yoomiyyoon sun kaatee jalaa deemtee ammas asirraa nuti. Maaliif deemti wallahi no. Wallahi nuti waan akkasiin qabnu waan ta'an kara keessatiin bareedina naasuuf na baraaleef ustaadni waliyyuu ilaa guyyaa koyii wal nu barsiisuudhaaf jedheetu keessumaan itti dhufee kazaan wanni ta'e beektaa. Maal jee wal isin barsiisuu deemu? Warra koo lama. Ani bar miskiina beekwani wallahi jireenya isaa waa takka diiguu hullee ta'e waa takka illee gochuudhaaf ani wallahi. Arabooniyyee bakka dhiisi jira kana amma naafsi wal janaa dhiisi bakka jira kana. Ustaazni immoo kana irratti aaranii deebii kennaniifii jiru. Deebii akkamii kennan? Dinyaat ajaa. Naal bul. Aduh bobo. Mahin di badarre darat. Ki jiba ishi tu Allah. Aje kuma dibata ko yasa ergite miti. Waay din dibadu jeetam dhiise male. Ustaazni immoo akkas jedhaarti gaa kijiba siiti malee jedhanii harrabas itti nu godhanii jiru. Orotaanu waa'ee namaa keessa galu. Waa'ee namaa keessa galuun ጊዜ kana barbaachisaa miti. ኢትዮጵያ በአህያ ብዛት ዓለምን እየመራች ትገኛለች። በዓለም ላይ እንግዲህ 50 ሚሊዮን አህዮች አሉ ተብሎ ይገመታል። በዚህም እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ 10 ሚሊዮን 600 ሺህ አህዮች አሉ። በዚህም እንግዲህ በዓለም አንደኛ ሆናለች በአህዮች ብዛት። ወዮ namni nikaan niwukilarii oomishaa inni kaan maal oomishuudhaan wal caalaa. Nuu harreedhaan akka addunyaatti danina harreetiin Itoophiyaan tokkoffaa baateetti jedhan. Eenyutti lakkaa'ameeti kaa'amma. Uummataa wajjin lakkaa'animu maa inni rakkinni jira. Uummanni akka harreetti yaadu tokko jiraachuun ni mala garuu itti lakkaa'ameera jarri. Yoo jarri immoo itti lakkaa'amanii inni addunyaarra jiru guutuun isaa idaamee amma keenyaan gahu. Orotaa viidiyoo baalagee ilaaltu. Viidiyoo baalagee ilaaluun barbaaddu Orotaa. Video balagee olaanoo barbaadan video kana laala. What are you saying? እቺ ቆንጆዬ መልካም ሴት ለባሏ ሁለተኛ ልጅ ለመስጠት ባሏን ቻርጅ ያደረገችውን ነገር እንመልከት። ህይወታችሁን ከሷ ጋር እናነጻጽራለን። አባማናቱ ዋን ካናሪ ጎዳራፍ ተጠያቂ አይደለሁም። በመጀመሪያ የጠየቀችው ይሄን የምታዩትን እጅግ በጣም ከስተማይዝድ የሆነ ጆዋጋን ነው። እዛውን አንድ ልጅ በመምጣቱ ምክንያት ፋሚሊያቸው እያደገ ስለሚመጣ አዲስ ቤት ለመግዛት $2 ሚሊዮን ቻርጅ አድርገዋለች ማለት ነው። ከዛ የሆነ ተጨማሪ $1 ሚሊዮን ሪኖቬት ለማድረግና ለኢንቴሪየር ዲዛይኑ ቻርጅ ተደርጓል። ከዛ ለህፃኗ ለሚሆኑ 8 ባጎች $800,000 እያንዳንዳቸው $100,000 ነው የሚያወጡት። ከዛ ለህፃኗ እጇ ላይ ለምታደርጋቸው የእጅ ጌጦች ወደ $80,000።
ከዛ ተጨማሪ $10,000 እሷና ህፃኗ ማሳጅ እየተደረጉ ለሚፖስቱ ቪዲዮዎች ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ለምታዩቸው የህፃኗ ልብሶችና ተጨማሪ ቁሳቁሶች $50,000 በየወሩ ይከፍላል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ለምታዩት ህፃኗ አንገቷ ላይ ለምታደርገው ጌጥ ተጨማሪ $200,000 last but not the least ተጨማሪም $150,000 የሚያወጣ መኪና አስገዝታለች። እሷ በጅዋገኗ ስትንቀሳቀስ ከጀርባ ሆኖ የሚከታተላት ለጋርድ ነው ማለት ነው። የተሰማችሁ ነገር ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እናንተ ስትወልዱ ምን ተደረገላችሁ? ኦሮታ ጀሪ ዱርባ ከነን ደገኘ ጀዲ ነሰባን አባማ ከሰን ረቲ ዋና ከሲፊናን ቀጥታ ወሊ ኩሬፍ ዱፋ ጅራ ከንቀልዲ ቀልዲዳ አባማና ሲቱ ዋን ከና ሃሪ ጎዴፊ ጀሪ ዲሮታ ዋናን ስንትሙ ከሳ ቀባናን ዱርባፍ ከና ሃሪ ጎቹን ድርቀማ በቃ ኩንዩ ትጥቃታ ዱጋራ ብቻ እስኒ ወጅን ከረኪና ፊ ገመቹ ከሰነ እስኒ ወጅን ደበርሱ ጀረገት ይተጀናን ቀባናን ከና ጎቹኒፍ ዋን ሰልጳን ማይን ኦሮታ ማይን 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 ኦሮታ ማልጎዳ አጅሩ ልቹን አማንታና ማረተክ እስቀለዱንታ ራመንታና ማረተክ እስቀለደኑላ አበዳ ዱጋራ ብቻ ሆጂ ከሰን ከና አበዳ አማንታ ፈመንታ ወለቲን ቡሲና ደምተኒ አማንታ ሙስሊማ ረቲ ቀልዲያ ከሲዳባ አማንታ ከሚረቱ ቀልዲ ነው ጀቱ አማንታ ከሰን ወርዶፍ በርባደን አማንታ ከሰን ወርዶፋ አማንታና ማፈካተኒ አማንታ ከሰን ጉዲሱ በርባዲና አማንታና ማገዲ ቀብደኒ አማንታ ከሰን ጉዲሱ ዳፍ ያሊና ዱጉሜው ቀባቴ ዋይ ዱጉማ አማንታ ከሰን ይቆፋ ሃሳ ማይን ከነ ወጀቹ ነው አይ ብየከኛ ረቡ ማቴጋ ዱጋ ረቢ ብየከኛ ረቡ ማቴጋ ጣማው ፈተከነ ፈተ ረቢ ነው አይጉ አምብራንጀ ነው ጆሌን ፕራንክ ወጀቹ ዳጀቴ ዋንስ ኢንታ አጀርቶ መሜላ ላውሮታ ወጀነ እንግዲህ የቲክቶክ ቤተሰቦቼ ዛሬ የመጡት ፕራንክ ይዤላችሁ አይደለም ፕራንክ ሳረግ ነው እንደዚህ ሆንኩት ይሁት እንዴት እንደተደበደብኩት ከሞት ነው የተረፍኩኝ አሁንም ስታከም ቆይቼ ነው ሆስፒታል ቆይቼ የመጣሁት ዋንነቴ ይላል ይሁት እንዴት እንዳደረጉኝ እንደዚህ ዋንነቴ ይላል እና ቲክቶክ ላቆሙ ባይሆን እስቲ ፎሎ ላይክ ሼር አድርጉ ኮፒ ሊንክ አድርጉልኝ አካውንቴን ያስ ለቲክቶክ ስለምታውቁት አያችሁ namni like argachuudha jedhee akkas cinqama namni like argachuudha jedhee akkas boolla keessa gala akkas tumama isen garuu waa tokko like godhan jirtu la ammayyu gootanittu meme ingoon yookiin immoo muuziqaa kanaan ngurra keessan duuchala bontu jaalalli kee hiddana hidhaate kophaa koo na baasee na marachuu barbaade ulfina jaalalaa otonooma beeytu akka ndaaman beeyne maaf garaa jabaate ifoon laale irra yaada kee kan ta'u ansirkaadhu malee si dhabuun dandayu duute qabreen seenne otolobboon jirtu foonneen foon zaabaruu garaan koo sin obsu fuulli kee bareedaan nama hawwisiisa haalli keetis darangarra nama raasa onnee jaalalaatu sinna yaadachiisa hirriba siif dhabe eessaa hin ከድር መርቱ የሮ አማ ከኔ ድኩብሰቴ ጪሳ ጅሩ ቤክቱ ጀዴና ነማና ገሩ ሞነምቺ ኩን ነማ አከሚ ቱሬ ድሯል ከድር መርቱ ነማ አከሚ ቱሬ ኡመተ ኦሮሞቲፍ ማልጎዴ ቱሬ ታ ኦሮሞ አጀሱ መለ ሞቱማን ብየሰን ከይሰ ሞቱማ ቴ ጅራተን ጅሩ ኩኑ ጋፊ ጉዳ ኩኑ ዱጉ ጋሸኝ ሞቱማን ተቋይል ምልልክኒ ዲማ ምልልክስ ኦሮሞ ፊቴቱ ማንጎረታ ሰበ ቢራንቱ አምባሳ ኃይለ ሥላሴ ዱ ኩኑ ኦሮሞ ምፍታ መለሲ ዱ ኩኑ ኦሮሞ ምፍታ ኢሳን ኩን ራጋ ቀበሞ ዮካን ዲቃላ ማለ ኢትዮጵያ ነሚ ቡልቹ እንደንደው ተካ ኢትዮጵያ ነሚ ነገ ኦሮታ ነሚቺ ኩን ነማ አከሲ ቱሬካ አማሞ ዱኩ ኦሮታ ነሚቺ ኩን ነማ አከሲ ቱሬካ አማሞ ዱኩብሰቴ ጪሴ ጅራ አማ ዱኩብሰቴ ጪሴ ጅራ ማልጎና ፊሚ ማፍርበት አይደለም ያው ተልጦ እዚህ ጋር እና
ፀጉሬን ይኸው ከኑመቱ ነው አረብሳቤ ከኑመቱ አከስኑ ዱጉጋቤ ነምችቲ ዱመ ከናን አከሰረፈማ ባኔ ነው ከኑማሙ ቲክቶከር ጆን ዳንኤሊን ቤክቱ ጀዴና መና ጆን ዳንኤሊ ወጅን ሞ ከን ሂዳምቴ ሙጫን ቶኮ ጅርቲ ሙጫን ሱን ኡልፎፍቴቲ መና ሂዳ ጌሳ ባቴ ዴሲሞ bakkee gadi baatee deessinni jedhu garuu yaada guddaan keedha amma garuu mucaan sun da'uudha bultii tafeefi ji'a miti bultii tafeefi mucaan kun eessatti deessi manni murtii waan ta'e jedheera manni murtii bakka siin deessu itti murteessee jira manni murtii eessatti murteessa በታዋቂዎቹ ቲክቶከሮች ልጅ የት ይወለድ በሚለው ጉዳይ ፍርድ ቤት ውሳኔ ሰጠም። የኢትዮጵያ አየር መንገድን ስም አጥፍተዋል። እንደዚህም አውሮፕላኑ ወደ መቀሌ በመሄድበት የአየር ሁኔታ ውስጥ እንዲንቀሳቀስ አስገድደዋል የሚሉና ሌሎችም ክሶች ቀርቦባቸው በእስር ላይ የሚገኙት ታዋቂው ቲክቶከር ጆን ዳንኤል እና ሌሎች ግለሰቦች ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበው ነበር። ከነዚህ ተከሳሾች መካከል እንግዲህ ይዲዲያ ነጻነት የተባለችው የ9 ወር ነፍሰ ጡር ወሯ መግባቷን ለፍርድ ቤቱ በማስረዳት በጋንዲ ሆስፒታል ልውለድ ብላ ጠይቃ ነበር። እንደሚታወቀው ይዲዲያና ጆን ዳንኤል በተለያየ ቦታ ታስረው ነው የሚገኙት በቃሊቲና በቂሊንጦ። እሷ የምትገኘው በቃሊቲ እስር ቤት ነው። ፍርድ ቤቱን በጋንዲ ሆስፒታል ልውለድ በሚል ላቀረበችው ጥያቄ ፍርድ ቤቱ ሳይቀበለው ቀርቷል። የቤተሰብ ምንጮች እንደገለጹልን በነፍሰ ጡሯ ላይ በቀረበው አቤቱታ ማረሚያ ቤቱ ምላሽ እንዲሰጥበትና የቀረበው ምላሽ ከሰማ በኋላ ፍርድ ቤቱ ብይን እንዲሰጥ ለዛሬ ሚያዝያ 7 ቀን ቀጠሮ ሰጥቶ የነበረ ሲሆን ነፍሰ ጡሯ የምትገኝበት የቃሊቲ ማረሚያ ቤት በእርግዝና ክትትል ወቅት ምንም የተለየ የሕክምና ችግር የማይታይ መሆኑን ገልጾ ደብዳቤ በመጻፉ ነው ፍርድ ቤቱ ይዲዲያ እዛው በቃሊቲ እንድትወልድ የወሰነው። እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት የተለያዩ ፖለቲከኞች በታሰሩበት ጊዜ እዛው እስር ቤት ውስጥ መውለዳቸው የሚታወቅ ነው። እዛ ባለ የሕክምና ቦታ ላይ አሁንም ይዲዲያ በዛው እንድትወልድ ተወስኗል ማለት ነው። የይዲዲያና የታዋቂው ቲክቶከር ጆን ዳንኤል ልጅ። በሌላ በኩል ዮሐንስ ዳንኤል፣ አማኑኤል ሞጫ፣ ወንደሰን ኤልያስ ድሪባ፣ እሌኒ ክንፈና የይዲዲያ ነጻነት ጉዳያቸው ዛሬ ታይቷል። የመከላከያ ምስክር ለመስማት ቀጠሮ ተይዞ የነበረ ቢሆንም ፍርድ ቤቱ የመከላከያ ምስክሮችን ለመስማት ከግንቦት 4 እስከ ግንቦት 6 ቀን ቀጠሮ ሰጥቶ ወደ ማረሚያ ቤት ሄዷል። ስለዚህም ይዲዲያ የመውለጃ ጊዜ ደርሷል ወይም ወሬ ገብቷል ስላለች በቀጣይ ቀናት እንግዲህ በእስር ቤት ልጇን የምትገላገል ኡመረቲ ሙጫሲ ቃልቲ ዱመቲ ዴሲ ጀደሜ ጅራ ቃሊኮ ናን ጀተኒ ቃልቲ ነገልችተኒ ጀደ ያሬዱን ሙጫን ኩኒ ካማ መኑማ ሂዳ መነ ቃልቲ ኬሰቲ ዴሲ ጀደሜ ጅራ አልቶ ኮ ሴሪ ሲንቀብናን ሲንገዲሱዳ ኡጋራ ብቻ ዩ አከም በዲን ኬሰን ብጩቴ ጀቹዳ ሴሪ ሲንቀብናን ደፌ ሲንገዲሱ ዋደኑ ሲን አዘቤ ኬሰን ገዲሰ ሶ በላ ከሲራ ኦፌጉን ድርቃ መጀቹዳ ጀረ ከነራ barnoota furachuun ni dandeessu sagantaan har'aaf qabannee kanuma fakkaata sagantaa biraatan walitti deebinutti isin jaallatamtoota